najvažnija osoba koja se nalazila na teritoriji Srbije Milan Nedić, čuveni general iz Prvog svetskog rata, veoma poznati heroj i veoma bitna nacionalna figura. Više puta je odbio ponuđenu čast, međutim, shvativši i čuvši za zlodela koje se čine u nezavisnoj državi Hrvatskoj, misleći da će moći da pomogne, bar koliko toliko, Milan Nedić je 29. avgusta 1941. godine prihvatio da formira vladu nacionalnog spasa, iako je najverovatnije znao da bilo kakva takva saradnja sa okupatorom neminovno vodi takođe njegovoj propasti. Formirao je specijalne odrede državne straže, koji će po njegovom imenu dobiti ime Nedićevci. U toku celog svoje vladavine trudit će se i nagovarat će narod da se ne dižu protiv okupatora, jer zbog teških zverstava koje je okupator činio, pogotovo zbog Hitlerove čuvene naredbe da za svakog ubijenog nemačkog vojnika strelja se 100, a za svakog ranjenog nemačkog vojnika 50 taoca, bez obzira na pol, starost, veroispovest ili grupu, mislivši da je to čisto gubljenje srpskog nacionalnog tela. Sem toga, u toku rata spasit će 400.000 izbeglica iz Slovenije i Hrvatske koji će doći na teritoriju Srbije.